ngendlela yabo nabo kodwa bali bodwa kusuke kulwa amadlozi abo elalo idlozi lithi thina ngesihlulwe imimoya yalo imimoya ithi ngesihlulwe imimoya impi engapheli kodwa iyakwazi ukushaba ngomqondo kube sengathi kuyaxolelwana mayisiqala phansi kodwa impi esitoxic njenga yalabo gogo abawu2 okugogo uSikhotheni nokugogo uMaweni impi yabo ayisaliwa yiwo ingenwe izidalwa namadlozi abo sekune team yesek kaMaweni ne team yesek yaSikhotheni ziya attackana and they will leave no stone unturned kusazovundululwa sesiqalileke nathi ngoba phela egcineni siphethe la nabanye ogobele engibaziyo abazi inkunzi nabahlakaniphile siphethe njengoba siphethe njengoba exabana nathi ipower yethu siqalile manje iyayibuka lento ukuthi hawu kunje la kwenzakala ukuthi lo hawu usibanibani uke wenza ukuthi ethi ufuna amandla hawu kunomkhuba wenziwe yilo lalela kusemahliphihlipini ngisazochaza kahleke ukuthi ubani ohliphizekile ngemkhuba ngoba yona ikhona imkhuba phakathi kwayo bobabili ikhona impela lo nemkhuba eminingi lalela uma ingalawuleki into yabo izongenwa yithi sesilawula ngokuveza imkhuba eyenziwe lapho sobe sesidila namadlozi abo ngqo ngoba kunemkhuba eyamahlazo eyenzekile kodwa ngoba abantu besifazana ake sibanike ithuba bazoke bethi bayayilungisa lento bazobe beshana ngomqondo kodwa going forward ngoba isingenwe namadoda abo ukuzi escalate izosiphoqa and ukhumbuleke mayisilawulwa yithi so ilawula ngenkani inkosi phela emhlabeni ngindodana emazulwini akusekona ukudlala lokho akusekona ukudlala into yakhona isishintshile yaba toxic futhi into yakhona uyabona ukuthi inokuba personal here and there yabo sekwesinye isigaba ngithi mina leya ngiyayibona kade bethi abantu angikhuluma ngalanto ngicela ungaqali ngikhulume ngayo kodwa ngisasho ukuthi ngisawabona amahliphihliphi agcwele komunye wabo amahliphihliphi ngiyabona nemkhuba futhi eyenzekile ngiyayibona umehluka I'm not in a position to divulge everything right now but trust me sazonyiwa sho mina ukungibhaka nginkosi emhlabeni ngindodana kaNkulunkulu emazulwini andibeke ngaqala ngeke kuze kusalawuleka ngizobe sengilungisa lesimo esiseceleni leyo xabana kwabo angifuni ukungena kakhulu kodwa inkinga ile mkhuba le ehlukumeza abantu engiyibonayo komunye wabo khona imkhuba engiyibonayo ehlukumeza abantu kakhulu mawuthinta into enomuntu ke khohlwa kodwa ngoba abantu besifazana ifuna ngibe reserved kancane ngibheke ukuthi benze njani sengidlulile lapho makukhona okunye ofuna ngikuthinte la ngitshele mina ngoba ayikho into engingayithinti